যিটো গোল্ডেন জুবিলি উদযাপনৰ কাৰণে আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে যিটো আয়োজন কৰিলে ইয়াত সকলোৱে সহায় সহযোগ লৈ তেওঁলোকে ৰিচিপশ্যন কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে যিটো ভাইচাৰা যিটো ভাই যিটো বন্ধুত্বৰ এনাজৰীৰ মাজেৰে এই ৰিচিপশ্যন কমিটি গঠন কৰিলে তাৰ বাবে আমি সকলো ৰাইজেই ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নক পোনপ্ৰথমতে এই কাৰ্যসূচী খাগ্ৰাবাৰী অঞ্চললৈ অনাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ অহা দিনকেইটাতো তেখেতসকলক ঈশ্বৰৰ কৃপা আৰু বেছিকৈ হয় এয়া কামনাৰে মই দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে ৰাইজ এইটো এলেকাত আমাৰ বিশেষকৈ অতি পিছপৰা অঞ্চল, গতিকে এই অঞ্চলত বিশেষকৈ আমাৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ কিটো ৰাস্তা অৱলম্বন কৰি আগুৱাই যাব লাগে সেইটোৰ এটা শিক্ষা, লগতে নাৰী শক্তিক কেনেকৈ সজাগ হ'ব লাগে আৰু নাৰীৰ অবিহনে কোনো জাতিৰ উন্নতি সাধন বিকাশ হ'ব নোৱাৰে, এয়া যাতে নাৰী জাতিৰ অন্তৰত সুমুৱাই দিব পাৰে তাৰ কাৰণে নাৰী সচেতনৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰগ্ৰামো ইয়াত হ'ব। আৰু যিটো কাল্টিভেটৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ কাৰণে আমি খেতিৰ দ্বাৰা কিমান আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু খেতিয়েই খেতিয়কৰ প্ৰাণ হিচাপে লৈ সকলোৱে যাতে খেতিত আগুৱাই যিটো আজিকালিৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰে জয়ময় যুগত এই বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ খেতি কৰিব লাগে, লগতে আমি আগে পিছেও কি পদ্ধতিৰে খেতিত আগুৱাই গৈছিলোঁ, আমাৰ আজিকালি বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় ঘৰুৱা সাৰৰ ওপৰত, গোবৰৰ ওপৰত, এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি অৰ্গেনিক হিচাপে আমি কেনেকৈ খাদ্য আমাৰ কাৰণে উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়েও বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দি এই আমাৰ গোল্ডেন জুবুৰীত যিটো আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ বাবে বিশেষকৈ আমি সকলো আনন্দিত আৰু সকলোৱে ইয়াতে দলে বলে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এই আয়োজনত আহি তন মন ধন কুৰ্বান কৰি অৰ্পণ কৰি যাতে এইটো আগুৱাই নিয়ে তাৰ কাৰণে আহ্বান কৰি লগতে মই আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আত্মজাগৃতি মহিলা মণ্ডলৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ, আমাৰ আসাম গোৰ্খা সন্মিলনীৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপেও আহ্বান কৰিছোঁ আৰু এই কমিটিৰ ৰিচিপশ্যন কমিটিত মই উপদেষ্টা হিচাপে থকাৰ বাবে সকলোকে মই আহি ইয়াত সহায় সহযোগ কৰি যেনেকৈ এটুপ কৰি ডাৱৰৰ পানী পৰি ভৰি গ'ল বহল সাগৰ, সকলোকে দান বৰঙণি আগুৱাই দি অৰ্পণ কৰি এইটোক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে যেন সহায় কৰে এয়া কামনাৰে মই মোক আজি এই দুআষাৰ ক'ব দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ভাইটিসকলক অজস্ৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আগৰ দিনকেইটাত আমাৰ ভাইটিসকলে এনেকৈ যাতে প্ৰচাৰত আগুৱাই লৈ যায় সেয়া কামনাৰে পুনৰ তেখেতসকলক ভগৱানৰ কৃপা আৰু মেহেৰ হওক বুলি কামনা কৰি মোৰ দুআষাৰ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। জয় হিন্দ, খুলুমবাই। दा जोंहा बेवहाय उदालगुरि जिल्ला सनाथि मायथाइ खुंथाय आरो लोगोसे जोंनि खाग्राबारि दख'रानि 34थि बोसोरारि जथुम्माया बेवहाय जागोन। दा बेवहाय गुबुन सेमिनारजों लोगोसे जोंनियाव बेवहाय एग्जिबिसनबो दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बे एग्जिबिसननि जा खामानि बे खामानिया जोंहा एकदम गोख्रों भाबै दायो सोलिगासिनो दङ। जोङो जोबोद खम सम मोन्दों बे खामानिखौ मावनो थाखाय, थेवब्लाबो जोङो रायजोनि सुजुग रायजोनि सुबिदा लानानै बा रायजोफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जा खामानिया दायो गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ। आरो बै एग्जिबिसनाव जोङो माखासे दिन्थिफुंनो जों नाजानाय जादों, जेरैबायदि जोङो जोंहा मेन स्टेज जों बानायनाय जादों। दा बेवहाय जोङो ओनसोलनि जोंनि जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि मोसाखावरि बिथांमोनखौ जोङो सानफ्रोमबो बेवहाय जोंहा 18 तारिखनिफ्राय 24 तारिखसिम जागोन। दा बेवहाय जोङो सानफ्रोमबो जोङो मोसाहोगोन बा रोजाबहोनाय जाहैगोन बेवहाय। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन हारिनि मोसाखावरि बिथांमोना जा बाहागो लागोन, जेरैबायदि गार', नेपालि, राभा, आदिबासि, दा बेफोरबायदि मोसाखावरिफोरा बेवहाय आरो रोजाबगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। आरो जोंहा अरुणाचल रायजोनिफ्रायबो जा माखासे मोसाखावरि रोजाबगिरि बिथांमोना जोंनियाव बेवहाय बाहागो लाफैगोन। आरो बेवहाय जों दखाननि सुबिदा खालामनाय जादों। दा बेवहाय जोंहा
गुबुन गुबुन रोखोमनि दखानिफोर फैगोन जिखौ लानानै बिजाब दखान आरो बायदिसिना जोंहा औवानि हेबनाय बेफोरबायदि माने दखानिफोर फैगोन लोगोसे जोंहा माखासे दिन्थिफुंनाय फैगोन दिन्थिफुंनो थाखाय फैगोन आरो बेवहाय सारा जिहेतु नैबे समाव गल्डेन जुबलिया खुंनो थांगासिनो दङ एगजिबिसनजों लोगोसे माखासे जि खामानि मावनाय दामानि मावनाय बेफोर माबायदि नैबे दा बेवहाय थिगानो दङ खामानिफोरा थिगानो सोलिगासिनो दङ मोजाङै सोलिगासिनो दङ दायो हाबाफारि हिसाबै मा थागोन ओरैनो गल्डेन जुबलि हिसाबै दा गल्डेन जुबलि हिसाबै बेनो जोंहा जों एगजिबिसननिखौ बुंनो सानदों आं नङा होमबा दा एगजिबिसनाव जा बेखिनियानो जागोन आं बुंनायखिनियानो आरो बेवहाय जोङो माखासे माने गथ'फोरखौ जों गोजोन होनो हानाय माखासे जोङो माने एसे जों सिनारिजों बानायनाय जादों जिहेथु जोंहा बेवहाय दिन्थिफुंसालि आरो लोगोसे बेवहाय जोङो बर'नि माने न'खर जों बानायदों बर'नि दानाय लुनाय जानाय लोंनाय बोरैहाय थायो जायो दा बेफोरखौ जों दिन्थिनो थाखाय बर'नि न'खर मोनसे बानायनाय जादों आरो जों बेफोरखौ दिन्थिफुंगोन आरो लोगोसे जोंहा बेयाव मेजिकनि जों बेब'स्थाबो खालामनाय जादों एसे माने साइन्सनि बुस्थु नालाय बे मेजिकआ बेखौबो जों दिन्थिनो थाखाय बेवहाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो टिकेटनि बेब'स्था खालामनाय जादों बेसेबांसो दा लानाय टिकेटखौ जोङो गोबां खालामनाय जायाखै जिहेथु जोंहा माखासे खरसा दङ लाइट एन्ड साउन्डखौ लानानै थिंखौ लानानै माखासे भारा माखासे हाजिरा जा बेबायदि जा होनो गोनां जादों दा बेनि थाखाय जोङो मिनिमाम जोङो माने 20 थाखा जों रायजोफोरनिफ्राय लानो जों सानदों आरो बेखिनियानो